Well, first of all ngiyabonga TikTok ukuthi ukwenze kwabalula ukudlulisa umyalezo. Bekunzima dala ungakafiki wena TikTok. Hayi ngiyabonga impela. Now ngifuna ukudlulisa nje umessage omncane nje to the youth abantwana bethu. Ya ngimdala, mangithi abantwana bethu ngimdala. Ngingakuboni ngathi ngingane ngimdala kabi. Now abantwana bethu uma nibona ekhaya bakureprimenda bathi buya early ekhaya bathi ungenzi 1 2 3 ungafuni especially amantombazana ungagani ungabi namadoda ungajoli. It's because they know ama consequences. Now the problem ukuthi abazali abahlali nabantwana babatshela ukuthi mntanami lokhu masithi ungakwenzi kuzodala 1 2 3 4 5 6 okuyinkinga okungadala ukuthi mhlawumbe ugcine ungakabi nekusasa elihle. So abantwana once bangatshelwa leyo nto mabaphuma ngaphandle bathola umfana bacale ukuzwa lento abayizwayo bayacala bathi yes basijwayela kabi abazali kunento emnandi so bona bathi singabona balala bayithula lapha endlini. It's because of they get the different side of the story ngoba anibatshelanga ukuthi why nithi bangadli bona bayaphuma bayadla abakatshelwa ama consequences wayo. You understand? So now my children ngifuna ukunitshela ukuthi masithi ningayi niyoyenza lento leya it's because of siyazi ukuthi inama consequences ingenza ukuthi nigcine ningabi nekusasa elihle. Sifuna niqale nifunde isikolo kucala nishape impilo zenu nibe nama career akahle bese ke nizoyizenza lezi zinto esithi ningazenzi. Yayibona leyo nto sifuna nje ukuthi niqale nibe right empilweni. So bengizele nje ukuzosho lento leyo ukuthi abafana bazokumoshela. Bafana anginitshele from experience once wamithisa usaseyintwana kwaziwe ukuthi unengane nobani wabuya umithisa omunye uyothi ucede isikole ucela ukusebenza labantwana bonke mababuya uyothi uhola imali ungaboni ukuthi uyenzani ngemali ngoba boyokuhlaba isupport labantwana kumele ubondle labantwana. Umfazi womthathu uhlala naye uyofela izono zakho uzenze usadlala usasemncane ngoba manje kumele kuthathwe imali lemele ngabe wondla yena nabantwana bakhe lo mama unike labo mama laba abalabantwana abanye. You understand? So kunama consequences to each and everything that we do. So kumele ukuthi bantwana bami ni understand lento ukuthi ayikho into yamahala. Uma ngabe ungena emanzini uzophuma umanzi. Having sex, you are applying a pregnancy, which is bad for both the boy and the girl.